Bizi birinci жол повестканы беріп тастаған, повесткаға қол қойды. 17-де бармасақ, пожалуйста, алып барғыла. Ешқандай ознакомление болмайды бұл жерде. Сіздер мизанды сақтағыла. Повестканы алдым. 17:00-ге барам дедім. Неге бармасақ, Барам дедім. бармасақ, Егерде мен 17:00-ге барбасам, анда принудительный порядка жасаңыз. Мен да юристмін. Мен да жақсы білемін. Ознакомлениеге де жазбаймын. Сен мага повестка бердің. Мына бүт мағлұмат отады. Албетте бұл өзіңердікі. Бізге көрсетпейсіңдер. Семейге шығарбайсыңдар. Мен да юристмін да. Ошол үчүн мен жазбаймын. Мен повестканы азыр алдым. Эмнеге онда работа болсаңыз мына. мен ага барып тұрып қалмаймын. Украинкадан барып тұрып. Жоқ, ешқандай. Даже Айке, жона бүт камера тартып отыр. Мен азыр алдым повестканы. Егер мен барбай қойсам, барбай қойсам. Biz özü bırak. Bizde постановление var. Yok, geçirip koyarsın. Bu terörçünüz bırak. Siz görüp тұрбайсыз, повестканы азыр алып Ya bunda kılıp, bunda kılıp, провокация kılıp ağırlar. Провокация Yok, kılıp bunday ağırlar. siz юристсіз бе жеңдіңіз? Ben юрист değilim, ben de сотрудник. Bunun yürüyüşte yapalım. Stop. Ben yazmayayım. Ben tanışıp durmayın. Yok, yazmayın. Кино yazmayın. Вы с нами прошли, самый Yok, biz neye koyalım? Advokatın bizde. Ondan çok, ondan mı? Yok. Sen ne almadın? Çok olalım.